Kawai ka kentai kala keno yala utra jongka. Ubadai utiputi sekretari jongka parti DMK kabadai ka parti Basensyar yaka jala Tamil Nadu. Bau lalek ben yaka bat penbor yaka banyatia batki politician ong ka kubor jongka NDTV News. Katai ka kentai ka batang arpos nam kerta. Kala ong ba utra jongka udai wasayal uju penbor yaki kena kentai ki batang arpos nam kerta. Banyatia bagi politician kentup yaka batune tengah jongka mula berngam bat penyap yaki bahayin jongka lada dia bakal lejra yaka tegakam sakit telatany une utengah jongka ula tomboru yaka halinti ban le chokolat batu ong yaka lada pi ujor sakit pulit kan JIA namar ki pulit kin kersan yanga ba ong utengah jongka habaya keren bat ka NDTV News. Kani kakentai kala kerpatru ya menteri rang badu ka Tamil Nadu MK Stalin ba cimpia ya kani kacing le utra jongka katkum ka wepat ka kubar lakeno ba ula syong kurim ya ka da ka baburi ya kacing ya syong kurim badale da ka ba penbor tanya tho syong kurim batu da ka pa penmi ya kacing berngam penyap ya ki ba haying asem jongka henrai la ya thu ba utai unong syakeno gula mudui banyak klatno batka hayung bisyar jongka arakonam hakacu kapor General Secretary jongka seng kaliang persya ka AIA DMK idapati ke Palaswamy ula terting yaka sorkar jong Stalin kaba klem le AA halor katai kecing jor ula keno bakatai keketai ke batang arpus lem kerta kala sya pensyukurim jubor ha unong elam jongka seng DMK haden balarabor yaka haka jubab ya kacing keno jong uhe jongka parti AIA DMK uwe na uhe officer ulaya tu haka kut kubor The News Indian Express kane kakantai kalawan ka mencua syatanat pulir jongka pana pakam bandawa kacing pensitom ya utengah jongka udai wasayal kumta ki pulit ro kila register FIR ya laong officer barang ba henrai ka EPS kala persya da ka bakano ba sum la ujor FIR tathadu ba ka MLA jongkatan ka SRV kala ai kacing kersian bapura ya kane kakantai halor kane kacing dia hadu menta umpat la pantip la kaan kala pensitom nem ya ne menteri rang batu ka Tamil Nadu usngap nem akal cingkerpat jongkane kakantai ka ba arpos nem kerta